ukuthi inhliziyo zabo iqine bathi bona nathi sobalandela siyangena nathi sizowelela ngaphesheya kubona elithi izwi likaNkulunkulu bathe inqola zonke nempi yonke namasosha onke ayekade ewathembile ufaka ukuthi hayi abami laba bonke ayebathembile bathe masebephakathi nendawo nolwandle uNkulunkulu wathi kuMose beka futhi induku yakho bese liyavaleka ulwandle bahamba impi yonke uthi uNkulunkulu uthi uMose kubona uthi bhekane emuva esho kubantwana bakaIsrayeli emva kwesililo esikhulu akade benaso bengasathembi uthi bhekane emuva uthi impi eniyibonayo ngeke niphinde niyibona uthi eniyibonayo ngeke niphinde akasho ukuthi izophinde iqhamuke uthi ngeke niphinde you will never see it again ngoba uNkulunkulu mayekulwela impi yakho uyayinqoba bese mase ubheke emuva ngeke uphinde uyibone usungahlangana nokunye phambili kodwa le uNkulunkulu akukhiphe kuyona ngeke uphinde uzuyibone so mase kukanjalo sekuvuka umhlabelelo koMiriam bahlabelela lo mhlabelelo bathi hlabelelani Jehova lethu phakeme kakhulu ngoba ihashi nenkweli yalo ukuthi ihashi nabagibeli balo konke uphonsonwandle kwahamba nolwandle ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane uthembekile akakaza zasilahla akakaza zasishiye ithina kwesinye isikhathi esishiftayo sisuke endaweni yethu ebukhoneni kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo umile njalo uNkulunkulu ke nje nginalokho angazi kuvuka manje njoba ngimela angizange ngize ngikuplana ukuthi ngizokusho kodwa kuthi angithi nje bantu abasha uNkulunkulu uyama nomuntu yathi isibona nje azalwa ngasiwo umama saba abantu abasha salihamba ivangeli salihamba sisebusheni bethu sahamba noNkulunkulu sibasha ngiye ngihlabelele mama umnqango lo mhlabelelo othi yekubuhle bokumazi ebusheni bami mangihlabelele ngikhalisa inyembezi ngoba ngikhumbula ngize ngithi mangitshela abantwana bami nje ngidlalela ngithi yazi ukube ngangazile ngangeke ngishade kumnandi ukuhamba noNkulunkulu umuntu omusha bantu abasha kumnandi ukuhamba noNkulunkulu uNkulunkulu uyahlala nomuntu uNkulunkulu akamdeli umuntu wakhe kumnandi ukuhlala noNkulunkulu kumnandi ukuhamba noNkulunkulu so nje kubantu abasha baseSoshanguve kuSunday School waseSoshanguve ngizothi kumnandi ukuhlala noNkulunkulu hlalani ningasuki kuyena akamdeli umuntu wakhe bese obeke uNkulunkulu abekubeka enhlizweni yami ngaphandle ukuthi ngenze ubaba omncangathi angikwenza ubebeke izwi elitholakala encwadini yaRuth ngisakhumbula ukuthi uRuth bani bazalwane ngicela ngixolele kodwa izwi ila khona uNaomi ekhuluma nomalokazana bakwakhe mayekhuluma nabo kuleli izwi uthi sengimdala ngoba ngithi siyasazi istory sakhe wayekade eshonelwe amadodana akhe washonelwa umnyeni wakhe uthi sengimdala angeke kusenzeke ukuthi ngithole omunye umnyeni futhi ngeke kusenzeka nanokuthi noma ngingamthola ngeke ngisakwazi ukuthi ngiphinde ngizale amanye amadodana azokwazi ukuthi aningene seningahamba nibuyele kubantu bakini la engifuna ukubuyela khona lithi izwi likaNkulunkulu omakoti bakhe babe babili uOprah benoRuth lithi izwi likaNkulunkulu uOprah yilokho nje bekusenhlizweni yami bazalwane ukuthi lithi uOprah wamanga wahaga umamezala wakhe wase wahamba wabuyela kwabakubo kodwa uRuth wanamathela kuye alithi lona yena wamhaga lithi kodwa uRuth wenzani kwanamathela kuyena so namhlanje kuseni benginalokho uma ngingena la nginokuthi nje bazalwana ake sinamathele uNkulunkulu ake sinamathele kuJesu singamangi siqede sihambe sibuyele kwabakithi sinayo leyo choice uNkulunkulu akaphoqa umuntu uNkulunkulu onesineke akaphoqa umuntu akacindezeli umuntu ahabelethe umuntu mudimo wa rena ari batho ba nneko yena kankane mudimo wa rena o re fa choice wena o ira se mudimo anya ka gore a senya ka nka bophelo ba gago mara choice ke ya gago mara mudimo yena se a senya ka nka rena ke gore rena re rorise yena a nnose a una o mongwe mudimo anya ka gore re mo rorise ka ntlela yena so this verse iti
uNaomi wazibonela ichoice yakhe ukuthi hayi I can just hug ngibonisa uthando bese mina ngiyajika ngibuyele kwabakithi kodwa uRuth wanamathela wanamathela kuyena uRuth wathi ngeke ngize ngikulahle ngicela ukuthi namhlanje ekseni ke siziphe sizibophezele enhlizweni zethu ukuthi sizonamathela bathini mama hade bathi rahumarela yes rahumarela nokumarela komudini rahumarele koyena ungaba ukuthi siyamanga makuthi siyamanga sibuyele emuva kusho ukuthi wena nje uzele enkonzweni iSunday umnandi ukuthi hey ngisaya enkonzweni ufika enkonzweni ubuyela kokwakho from Monday to Saturday awukaze wavula iBhayibheli awukaze wamuzwa nje ngisho ipresence kaNkulunkulu wena akazange akhuluma akazange asho ukuthi the whole 6 days akasho ngolutho nje uNkulunkulu uyithulela uthe du uzovuka ngesonto ekseni esethi asamse esontweni uOprah ke loyo owamanga uninazala wase wabuyela kwabakubi kodwa lithizwe uRuth wanamathela kuyena bengicela nje bazalwane esinamathele uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi izwi laNkulunkulu likhuluma nathi sonke likhuluma nami uqobo ukuthi nami nginamathele kuNkulunkulu ngoba kwesikhathi uNkulunkulu ukakuphumlayezo kanti vele usho nawe akusuke ngasho abanye abantu usuke esha wena qo yes Lord yeah so kusho njalo uNkulunkulu uthi ake nginamathele nje kuwe so namhlanje bazalwane ngizokwenza isinqumo esisha phambi kwenu ukuthi mina ngizonamathela ngizonamathela mina kuyena ngizonamathela kuyena ngeke ngize ngimange bese ngiyahamba ngikhetha ukuthi ngizonamathela kuyena ngoba ngiyamazi lo uNkulunkulu mangaqala ngilande bazalwane story for another day ukuthi ngiqhamukapi naye ngihambe kanjani naye ngizonamathela kuyena umnandi ebukhoneni kaNkulunkulu bantu abasha umnandi ebukhoneni kaNkulunkulu kuyahlaleka noNkulunkulu kuyahambeka noNkulunkulu nginabantwana abazalwane uNkulunkulu angibusisa abantwana abanye abayi4 nginamantombazana amabili nabafana ababili so ngiyambonga uNkulunkulu labantwana ngihlala ngibatshela ukuthi akusibaba ngabaphiwa uNkulunkulu so ngibaletha la endlini yakhe ngoba ngabaphiwa omdala ngizocela nje bangihloniphe beze ngaphambili omdala nangu unokubonga igama lakhe uyena omdala uze uLithabo uze uChirilethu bese kuba last born wami uThorisha haleluya laba bantwana bakaPhaladi ngibonga uLithabo uChirilethu uThorisha amen ngibona abazalwane laba bangahlala phansi abantu abami kodwa ngicela ukubonga sandla okay bazalwane ngiyaxolisa ukuphaphela umnkinami umxolele masesifike ekhaya phela bazalwane ama2K ayinkinga uyabona nje umile la ukhuluma baba uMncongo mawufika ekhaya kuthiwa ma embarrass yini bese kwenze njani uyongenelwa ke hayi ngeke hayi wena ma hayi uphapha kakhulu yayibona zonke lezo zinto engixolele nje engixolele kuphelele la bazalwana abantwana bami laba unokubonga uneminyaka u22 ningangiboni nje bazalwane ngimfishane nginaye ngimdala mdala nje bazalwane ngimdala ningangiboni nje ngishoti esemude kunami mudala nje una 22 years bakhulele enkonzweni abantwana bami safika ke ePitoli kudala ke safika ePitoli kodwa ke besilose fellowship ngisesemarisburg bazalwane ngandiswa ebandleni ngandiswa nje ebandleni ngikhonza nabazalwane basebandleni abakhonzela eregionini yasePietermaritzburg abakhonzela eMaritzburg ilocal yami yaniville local church so bazalwane bantwana bami ngibakhulise ngisebandleni washo ukuthi mangifika lana mina bengingabaza abazalwane so ngibengizama nje lo fellowship until uChirilethu acomplain athi yena khathele ukushintsha amasonto amen aka complain umfana wami athi ayingeke
kade sasingena siphuma ngiphatheke so njengokusizwa inkosi abazalwane baseMaritzburg bagcina bengilayelile bathi hayi thina sazi ukuthi ukude sesoshanguva abazalwane bakhona kodwa bakuphi ngathi hayi noma ngabe kuphi ngizofika for abantwana bami and for me myself so ke bazalwane abantwana bami bekhulele enkonzweni babumncwango kunalento besiyidiscussa nayo indodakazi kona ngithi ngiyaxolisa ukumphaphela undodakazi wami uzile kumina mama umncwango uthi usefuna ukukhetha uJesu ngithi mina kuyena isinyathelo esihle leso ngoba vela unayo wakho uJesu u-operator ngoJesu wami sengibona ke ngoJesu wami ngathi isinyathelo esihle kakhulu leso ndodakazi ngoba niya enkonzweni ngoba ngiya enkonzweni mina ke bazalwane bayazi nabo ngisho nje ukuthi okhathela ukenkonzweni angiphumele ngomuzi angiphumele ngegate ngizomfica emgaqweni mangibuye anginayo ingane ezosala kwami ngihambe ngenkonzweni isale kwami as long as isahlala ngaphansi kophahla lwami izokuzwa umthetho izoya nami enkonzweni izobuya nami iyathanda noma ithandi noma imudi yavuma noma imudi ayayivumi izoya enkonzweni as long as ihlala kwami ikwami lapha and unkosikazi mina kuphela kulo yamuza akekho omunye so ke ongafuni ukuza umfazi wakulo yamuza uzosibona so ke umntanami uthi usefuna ukukhetha kwakhe uJesu okuyinto enhle kakhulu ngoba upho-operator ngoJesu wami and ngiyamtshela ukuthi owami uJesu uzohamba abe nama limitations kuyena ngoba lithi izwi likaNkulunkulu uqala ngokuhlakanipha ungumesaba kuJehova ngiyabonga abazalwane ngisacela ukuthi ayikhulumelele inkosi imbusisi amen bazalwane igama lami nginokubonga njengoba sekushiwo kodwa engilithandayo mina ngithanda ukusebenza letho okuhle leli lanokubonga la sale eMaritzburg njengoba desishilo uma ukuthi bengithanda impela ukuthi nami ngikhethe uJesu kuyikona ukuthi bengazi ukuthi ngahamba ngikwenze kanjani lokho ukuthi ngiyamkhetha bese ngivumile enhlizweni Yesu ukuthi ngiyamkhetha uNkulunkulu umsindisi wami kodwa akazi ama steps alandelwayo mangabe ukuthi ukhetha uJesu bengathanda ukuthi abazalwane bangisize ngalokho ngiyabonga amen.